FIFA World Cup khelmek chu amor bok anai ta hle maya naktu jingdan hi lechan veya pathumna zonna match an khelanga pathiani zana final match khelin an zawdon der maya World Cup borok lam chu arele wangwang don mase mabak klem la oma hian amor bok na lam an hoidona wangin anga hlel oma kantan chuan an khelhun ten zir lo viau thin masela kan en chuak ve tep to e tunchuma chuan naktuk jinga pathumna zonna tur France le England in machon tur hi soizau vele don ta ila team pahni te hi semi-final tlom ve an ni awanga pathumna zonna match khel turan niya pathumna hian bronze medal aken tela wangin World Cup medal chithum jinga pakhat lo chhuat theina turaniya France le England po hian thei top chua atha thei angbera amoran bok angai don semi-final lut rampali jinga ram pakhat chawin medal andong don lova chu England emo France emo hi an ni don boka medal dong lo zok ni an du don lovani hun masalama England le France hi voi somthum pani an lawin machon towa chungjinga chuan FIFA World Cup bi ka hian voithum in machon to in kumsa khazakwa samruk paruk khan group stage cha England hi sinhi fain an chaka kumsa khazakwa somriat pani khan group stage cha vek England hi golthum gol khatin an chaka kumsang hi somni pani khan quarter final match cha England hi tlom thungin France hi gol ni gol khatin an chakani Khamitum Khan France tan Aurelian Chouameni le Olivier Giroud ten goal khungin Aurelian Chouameni pheichu tuna hian an midfielder poimo jingami alania England tan Hurricane an penalty atangin goal khat akhung ve boka Hurricane vek hian penalty atangin goal khat dang khungbel na rem chang anaya mase mangtang kai theitalovin France laka hian goal ni goal khatin an tlom ta kha ania England hi kumsa khazakwa samruk paruka an champion ba khachu anla champion theilo zela pathumna angzonga en chuan voi khanma World Cup hian pathumna anla ningai lova palina ero voi ni ani ve to France World Cup hian voi ni an champion towa voi ni vek pathumna ani to boka England ain World Cup hi chuan sulnu an nei thazok pathumna zonna match hi bronze final match ti in an soi thin boka he match kumin World Cup match za pathumna tur ni in ngong langsar ala nei theidona Mbappe hian top scorer ni in kumin World Cup hi akhar theidon emti te Hurricane le Bellingham te hian top scorer ni chance an nei hi an mangtang kai theidon emti te Olise hian FIFA World Cup chanchina World Cup hun khata assist nei tamber Pele an voiruk assist neya record asiam kha ani rwal theidon em tuna assist voi nga anei towa Olise hian record ni rwal turin assist voi khat nei bel chau amamo towa record tharsiam turin assist voi ni nei bel chau amamo Heng baka hian Mbappe big hian FIFA World Cup all-time top scorer record asiam theidon em ti te he match chen engemaw chen chu ahril theidon tlat maya chu wangin bronze final match hian record eng emo ahring nual theya chu chuan ngai ven po atihlo zual team pahni tana bultan tura ngai te predicted lineup hi clear ho vele ta ila England tan hian Jordan Pickford an goal veng le tura ngai ni in right back a hian red card achoya wanga match ni an rem tak Jarel Kwansa hian bulatan arin oma ani hian shrem ato amang zo to ani left back a Jess Spence bok hian bulatan le rin ni in center back a Esri Konsa le mage hi te kan mu arin om boka midfield a hian Anderson le Bellingham te anin kop be sei ni in tlar malama hian Madueke Rashford le Rodgers baka center forward a Hurricane ten bulatan arin omani France a hian an goalkeeper rin role Mike Magnan bok hian bulatan arin oma left back a Hernandez, right back a Malo Gusto, center back a Lacroix le Konate ten bulantan arin oma, midfield a po N'Golo Kante kan mu ve na chance tura ngai ni in, Kante hi bultan tur zinga atel beiseya niya, Zaire Emery kumin World Cup a lain lan mielo po hi, ain lan beisena asang tahle. Anni ma hian Desire Due, Ousmane Dembele le Ryan Cherki te in tlarin, center forward a Mbappe amal tlat le beisei ani. England tana ven ngai zual turangai te chu pakhana chon Mbappe hian nia ani hi World Cup hun nia goal sari emo aya tam emo khung thei player pahni chau omzinga pakhat ania kumin World Cup hian semi final a Spain an machon tumti lo match dang zonga kha chuan goal contribution anei ji a goal khung lo point assist tal anei ji ani hi France a hi chuan an main man ania ven ne apoi modon France tan in ngana England tan France ti bil theina tur poimo ani dona chu wangchon Mbappe hi England tan chuan ven big ngai turani atlan chakna te atuan thatna te hi ven ahar satna pakhat ania a khel puite la in an hrechiang boxia remchang an siam thiam le don England hian dang zo don tak mo
Dembele le Desire Doué te hi an that tok zia PSG a kan mu thina an ram tan po an tha an har tha a an cheranga ball an keng thei fu boka goal bo lama a hun le mun an hre hle hei takhi ven an hau takna po ania an quality sang takhi Mbappe kara an ron lan tir le dona ma ge hi le achian te na tur hi aol samdon lovani oli se hi bulan tan tir lo mayang a tiin rin thu lama chuan bultan tur zinga atel rin lo na a oma ama ero chu predicted chau ani awangin in lan thei ani seta ila chu wangin oli se hi a in lan ta ani chuan ti in soizui ve talokila ani hi ven uluk zual ngai tur chi player ani ya bola thiam na te a chet ran na te mai ni lovin a thluak film lutuk le ball pe thiam lutuk hi ven ne a har bik na a special na ani ol sam takin ball ain her pui thei mai zel boka mun ol pek vakchi ani lawang chuti rual chuan Spain laka ani lutuk kha chu England tan chuan ngam sot phana tham ani dona ama po hi ain rin tok na akem thena ngem ti hi ngai tuana chuan a om tel Spain laka a khel chhelutuk khan a confidence a khoi telani chuan tangkai lo tlon vele thak thei ani France ta na ven uluk ngai zual tura ngai chu Hurricane le Bellingham te hi an ni ve thunga Bellingham hi an pot hnung hret tura ngai na a oma Declan Rice 100% in ala fit tok chi lawa ngai ani awangin bultan tua antel arin om lawa hei wang hian Bellingham hi pot hnungin Anderson nen anin kop arin omani heti lai hian Declan Rice aron langle ta hlola bularon chan ani point amak ran lawang predicted a ero Declan Rice omna hmuna hian Bellingham hian bultan tura be sei ania ani hi an lo pot hnung deuh lek ani point tlar malam goal bo nuam ti chi ani awangin tlar malama hian alang le zok zok tura be sei ania chuwangin France tan chuan player form mai Jude Bellingham hi ven uluk angai dona chutiang bokin chance pek chi lo ani je Hurricane hin alo lan tir to thina chuwang chuan France hian English goal khung khol Hurricane hi an ven uluk le angai don bokani Hurricane hi Argentina laka khan defensive game an khel ma point alang sar lutuk lova achan pakhat han soilang talokila achan pakhat chu Thomas Tuchel tactical play na khan Hurricane kha ain po let fo wangani achang chuan almani defensive player te kianga khan aron langle lol thina ball zongin aron tlan le thui thin le achan chu build up a England khan nge choka game ken andua chumi awang chuan tlarma player Hurricane kha thui tak pot le tin ball keng thei zoka ngai Bellingham kha tlarma lama atal tam chok chang aom fowa khating ang deuh tactical plan kha Thomas Tuchel hian aman le ero chuan France laka hian Hurricane hi goal bo na lo taka achuak le mai theye chuwangin abera chuan Thomas Tuchel game plan apoimo don ani engpo ni sela predicted lama chuan Hurricane thlop turin ding le veilama asira Marcus Rashford le Madueke te hian bulan chan ani chuan Thomas Tuchel hian defensive game ni lova attacking game a kheltir bok chuan anni pahni hi an nok fu theidona Hurricane ain pot le le zeu zewin arin om bok sia chuwangin asira mi te hi an lansar angai dona an goal bo anti nat le angai dona ni France big kitchen ball an chanin tlar malam an pele zungzung dona chu an kheldan phung ani awangin an thla thlam mai lawang ti arin ngama England hi an game tempo asang vele zekin arin ombok France tlarma player te hi England defense tan chuan fiana hau tak tling tur an nia Argentina laka palian vaklo tau khal theilo photo te hi anin siam thanga lem ti te po kan mudona France tlarma lam hian Spain laka an style an hlotlin pui zo lo nuin style dang an mangdon nge tactical plan dang rin tlak an neyem ti te nge nia an kheldan style ngai bak thiam tak tak dang nei lovin chumi mangbok chon England hian machon le don em ti te chungte chu kan mudona ni France tan hian chak angai chan tur pakhat chu tuna an team kai shwai tu Didier Deschamps hun nung ania hei ba khi chu France national team akai shwai to don lova World Cup zawanga ain pu chuak don chuwangin France hian World Cup no moi choi pui tu final dang po khel pui tu Deschamps hi choi moi let an du dona Mbappe le tuna player an nei engam bozat hi Deschamps hian World Cup no moi kum sang ni som pariat khan a choi puya player te hian gold medal nen thaliam thei to don lo ma sela bronze medal nen tal thaliam an du don ti achiang chu England hian an dol zawangem pathumna zonna tur ani awang hian game adul pha hau lawang England boss Thomas Tuchel hian dem a hlo satlia lawa bang tura du tu an tam hle achan chu Argentina laka ma an hruai nuwa adoi tactic wangani ama hian in chirna ka nei lo ati zui bok nen
Thomas Tuchel hi input chuak wangwang tura du tu langsar tak tak an kat nuk maya Argentina laka England an tlomna chana khan Thomas Tuchel hi pulen ber ni in hemi atang hian Thomas Tuchel hian a chelam ben per theina chance tha anei chu pathumna a mor bok ani khatia Argentina laka an tloma wang khan namen lova chel ni in Thomas Tuchel fakhi harsa kan ti mai theya ngai tuana han seng tek ta thungila kumsang kha zakwa samruk paruk nuwa World Cup champion le tamia lo England hi kumsang kha zakwa samruk paruk nuwa World Cup final anla in pet kai mi lova an thlen sanberin semi final a an tla zel chumi kentela chuan pathumna zomna matcha atlom zoka an tang zel boka chutiang ani awang chuan kumsang kha zakwa samruk paruka an champion nu khan England hi World Cup a palina aya sang anla nemi lo ti na ani chuwangin Thomas Tuchel hian England hi kumsang kha zakwa samruk paruk nuwa World Cup a anton sanber athlen pui theitlat maya pathumna ani puyani nga chuan England history a World Cup bi ka kumsang kha zakwa samruk paruka an champion ti lova England an thlen sanber tum ani yanga fakna tur mudu tan chuan fakna chan tur thatak mu tur a omang England tran tu te a chuan champion no moi an choi theito don lo awangin loma kim don lova chuti rual chuan pathumna tal an ni chuan chuan boruak chezual tur au bet then theidona history ngai tua phei chuan engemaw chena lomna tur aomna hmun tur chu pathumna hi ani pathumna zonna matcha hian team pahnih te hi an that dan ber lo devin anin rem mai theya anin rem lo thei bok chutiang ani awang chuan komin World Cup a hengram pahnih ta na lain lan tam lo tak tak te anin lan na chance asang ta dewa ngai ani ya chutiang ang player te chuan bulan tran lo poin ben chachang talin an lu bei sei ani Kobe Mainu te N'Golo Kante te po kan mu bei sei na asang ta dewe France le England in pathumna ni anin chuna tur match chungchang chu du tok ta ila kumin World Cup a an khel tol china statistic langsar then khat hi soikai lokang kumin World Cup a hian tuna hian gol khung tam ber hi Lionel Messi le Kylian Mbappe te hi ni in gol riat ve ve an khung towa Messi hian assist pali nei in Mbappe hian assist pathuma nei ya Messi hian assist anei tam zoka wangin achung zoka a omani gol khung tam zuala hian gol sari khung tling hi Erling Haaland ni in gol ruk khung hi Jude Bellingham le Harry Kane te an ni ya gol nga khung tling player pani ombokin Ousmane Dembele le Mikel Oyarzabal te an ni assist bi ka chuan assist nei tamber hi French playmaker Michael Olise ni in voinga assist anei towa assist nei tamber dot tu voili assist nei hi player pali lion oma chungte chu Lionel Messi Bruno Guimaraes Brahim Diaz le Martin Odegaard te an ni kumin World Cup a hian gol khung tuma etem nei tamber hi Lionel Messi ni in voi samthum pali te meu etema neya ama naiber tu chu Mbappe hi ni in voi samthum pathum etema neya player dang voi samthum etem nei tling anom lo thung hemi bialama hian gol etem an nei zong zong atanga gol zona pe nei tamber chu Lionel Messi le Kylian Mbappe te ni in voi som pakwa ve ve targeta bolanda chat chata Erling Haaland hian dotin voi som pahni targeta bolada a Erling Haaland hian targeta bol voi som pahni ada atangin gol sari akhunga asot conversion rate hi asang viawani Messi le Mbappe te ai point asot conversion rate hi asang da izok komin World Cup a hian shot on target an nei atanga chutin Erling Haaland hi ke mui ber ni in percentage a lak phei chuan gola chantir nei tam berani team statistic hi soikai le talokila kumin World Cup a hian ramsomli pariat anin elani kha heta hian ram pakhat chawin gol khung lovin chu Panama an niya Panama hian gol khung tumin atem voi somthum pahnih te meu an nei veya ma se gol khatma an khung lovani hemi le ling chia gol khung tamber hi Argentina ni in gol som pakua an khung towa adot tu chu France ni in gol som paruk an khunga gol khung tam pathumna hi England le Belgium ni in gol som pali ve ve an khunga final khel tu ram pakhat Spain hian gol som pathum khung to in Norway po khan gol som pathum an khung tling man ani tichuan kumina hian team anga passinga sangber te chu Argentina le Spain an niya anni pahnih hian passing accuracy percentage hi za somkwa pakhat ve ve nei in anin tluk viau maya finala online ma chon don boka chu wangin tu Zawkin nge game dominate dang ti te po hi engemaw chena chuan rin thiam a har mai theya Spain hi anol pui chuan kan ring zong mai thei ma se statistic atanga kan en chuan passing an nei zong zong atanga an pe dik thlap passing accuracy percentage cha hian Argentina le Spain hi anin tluk tlata ball an pass to zong zong atangin za somkwa pakhat ve ve an pass dikawang hian anni pahnih hi anin ven ton that le po atul dona
game dominate ko nga po dominate zawk an lo omani point anin thlauna asang lutuk lo mai theiye goal ven him lam soikai le ta ila kumin world cup a hian clean sheet nei tamber goal veng him tamber hi Spain ni in match sari an khel to atangin match ruka goal an veng hima adot tu chu France Colombia le Mexico ni in voili theu goal an veng hima final khel tur Argentina hian match sari an khel to atangin match nga a goal an chua match nia chau goal an la veng himani statistic dangte po soibel zela chak oma ama ero chu then khat tan nin omlutuk te po alo ni palange chu wangin tunchuma tan chon khati chin kha du tok ta ila naktu jingdar ni lechan veya hian kumin world cup khelme ka pathumna zonna match khelin France le England anin ma chon do na anni pani in ma chon zo hi chuan final match chau mabak aom to don ani ole khati chin kha tunchuma kan topic kan soi zaw theina chu ni vele phot ro se